program ni pura alasana kena bagi ini je program wildlife ini pura je orang Bwtang ini mah kali orang komunitas kan malah ya orang Bwtang kerana non baik kami lebih jadi orang semasa tahun ini Graushalo Kwai Bolong Bedrong ni Shakthar Mumbai Mungiakami BAC Hall Nogo Human Elephant Coexistence Noti Kaisa Samung Bwtang Yago Naharjakha Ashley Pandawo Naharjakha MDC Utpal Deborma Kwai District Forest Officer Ashok Kumar Tilamara Sub Divisional Forest Officer Dennis Kola ite Social Worker Ashok Deborma no khobai te kobana dong rok actually public no ta masa sika abule chini BF usaba saka bor bukhakte ja asasle adi bukhakte ke mo public doctor ma sabo sar sawo public ok samani ke mo hai mayung oro tongku haipuno mayung suno fai disturb ta khai khata khai abo simia mayung ni bagai mo am chani bororo mung sapono taham khai mi angi tong lom de rubber kai sebai pai jago mungkin thai ka kai ko sai pai jago mung sa khai mi ani bagai mo am chani bor bialok lai bor ni problem no saka sing Ini BFO be agi bokok salega mono ti elephant na sama ban chiri nai no borono ba sama ban chiri nai side by side mo amse ni borono sung bahai klai economically strong thai mano abo ba sung salega borok suna experience rika chikon projects namnai romdi sami kaina ni punungka romdi mushroom cultivation punungka romdi Jikon mo hai na khai jang na akok sau borok abno help lemang kia bata question hunggan gai kaisa am chayo tumu mushroom among no khai kya kaisa am chayo muya mamong no khai kya kaisa am chayo tumu sing jami mamong no khai kya ga sabo sanai sabo pai nai bai ge sing phali man so apni bagi pasang kaisa opinion dikha tumu government mo hai no riwi tong hanggan ke government initiative na hatong abna pait lagi kun kaisa lagaw thani phalinani so I don't think mo waisa cox halaimani be problem solve thaimanai but definitely interaction financing jaga thangi borok samani hingan kami o thangi borok koglam salainai salaimani bising tei as early as possible mo problem no solve thainani bor 100% claimani but maximum problem no solve thainani especially mayung bai borok is a conflict no borok stop khai chai and priority hanga borok abuno base khai no drain namani half purna ni ati so jora nanya ablang saini because abo department ni department but assurance rikha boy as far as Francis is concerned as early as possible borok le khana puno se borok khai tiyar to because most of human life ni paper bole orno ban sirina nangnai che ban sirina ni henga ha ko kunani no nangnai brok sai tong ai abani ulo sa livelihood fainai sini lage sungai tinggal ai man da kita net di jonda kok ma le na ni ma